Thế cho tết xong rồi thì chụp phone cho bishar. Hai, krum đi. Ngà đi gãy ra. Apa pinang lagi mas Ben? Nanti por lesoje. Sini ya sejani yungi. Kira ini, Kila nani, canggung lagi. Tenang di nong. Oh, biang ni. Di bawah yang piban. Nanti di bawah yang malah biang. Tapi piban ni yang piban. Nanti iki waduk teh ki melanos ni ya ikat coyok nong. Igo do na ada gamtai. Abdu iki melah, tahu yo ramai kebon. Teh, piwan, kamu? Ini pura putih kan ni, biang ni. Biang. Era, hoi keli jengkeli piwi. Hoi, keli nong chat. Pis kiat kat ni em ni bro, wa Yusufi. Em. Wih, omai, hoi tiwa. Hoi. Chat, lihat keli piwi. Bishar, kerja ke mak ayat tega beruang ampi. Bangkam dek pak pegantin. Ila ampi gamte karena no. Era ham snap hai renga. Karena bajang. Nang wa muda pega beru kawa pentingan ni na. Ngalek dah selami yuluti yo uplapi yo emang mesin yo pi. Era, you was scared mate. Ha. Baik ngaruh habang ayat kendu kong yapi silukum darah aki persenti basing ilpi wajah baki oh baru tentang dat lo ya Bishar, ham ukut ini yai tu tempo dan ni. Era ham tensar renga. Taman kat beman le amlang ba awapi. Aduh wakut di sini. Carpi mentemo, Muslim orang tahu deh. Bishar, teker bhamo. Toh, tidak jauh. Ada tu kena ti sama yo go lai ni. Dekat ni lah mem dia poi jung gua. Poi ga tang poi si bet nai te. Di yo go ki. Bei chapi. Bei pho di nu wan pho dekat ni. Hôm nay mình vềวันkia ở bờ lông, phải còn cả tu đã hẹp vào, rồi là đó phải tu tăng phải tu học cả đàn vậy. Thôi này, về mà khi đang trong nhà lịch thiệt à, tao cần.
jauh. Mai era wan sport mo. Heeh, even Lah ngawan kion. Era api nom demo ya cerita mai sudah. atau pantai pada ini. Kalau bercampi, kalau kan ras kupa. Kalau beda dia sudah lama. Kan mah, anak cuma lagi sekarang. Era so gebe. Wan kesini. Campi. Lai ubi. Atur lagi. Era mas now mia finas na mata musto lang piali jing mafi. Tawa pensaro boy na mia. Kalau itu betul yang begini. Ite ni bisa meski mia yang kira sesama. Cham. Era, ruyen tu yang kerah yung. Kau nak bicara saya ni no. Cai ni tu, cai nong tu yung yang ni. Meham chong itu. Era, ruyen ni. Kenapa yang ngam ni? Ngam em yusu kemana? Patang kecil lah.